Aya info perberkatan opo itu. Atuh Ji, ayeuna bulan naon? Ke perberkatan mah bulan mulud. Oh nya, Ikut ngobrol kenaon iya. aing berkat tuh. Oh, jadi hayang berkat, Ji. Kebetulan jadi aing ke sore teh, Ji. Arek muput. Kayak nyamper heuh. Diaturanan ku aing nyaran ya. Ampun poy. Aduh, terima kasih ya Allah. Ji, ulah hayang ngalamplop na bae, nyangan berkah barokah na. Hilap. Yang geus heuh. Aing balik buru siap-siap. Ayo Ji. Ayo kan. Siap-siap. Ayo Kandi. Siap-siap nyawat sarung. Serpinya. Tapi kan geuning Ji. Bobo. Allah domeran. Ngomong si Aris Mamwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suraji. Gini sepi Riz. Aya ngundang lagi maraneh berduaan. Bisa tuh. Yuk, ke tukang. Gini ka tukang. Geus. Riz, gini kandang entok, cenah erek muput. Erek muput, Ji. Ya, muput anak entok, Ji. Setan teh di si Mbak di Oncom. Ji.